O minel mendub ihya'u leyletayil eid. Mustahab amal bolup eseptelet. Eki ayt tünü menen ibadat kılıp ötkөрүү. Demek ayt, erteң ayt деген günü tünündө uluu bir kun gelatat. Demek tünü menen ibadat kılıp ötkörүү bul mustahab amal deyit bizdin Hanefi mazhabda. Wa leyletin nisf min Şaban. Jana Şaban ayının 14'ünden 15'ine karagan tünü dağı ibadat menen ötkörүү bul dağı mustahab amal deyit. Wal ashril ahiri min Ramazan. Jana Ramazandın akırkı 10 gündügünün tünün uqtabay ibadat menen ötkörүү bul dağı mustahab amal. Ve layalil ashril uval min Zilhicce furada. Jana dağı Zulhicce ayının awalkı 10 gündügünün tünün dağı ibadat menen har bir adam jekeçe ibadat menen ötkörүү bul dağı mustahab amal dep esептелет дейт. لأنهم صرحوا بكراهة الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد. Antkeni alim ulamalar uşul Zulhicce ayının awalkı 10 gündügündө meçitte toптолуп alıp jamaat menen bir ibadat ötkөрүүnü makruh dep bilgen. Oşonduktan bирок har bir adam jekeçe ayt gündөрünün tünündө Şabandın 15'inde je bolboso Zulhicce ayının awalkı 10 gündügünün tündöründө ibadat menen ötkөрse bol mustahab. Bирок jamaat menen birigip alıp meçitте ötkөрse bol karahiyet var, makruh ekendigi bar dep bul jerde ошол Durrul Muhtarda jana haşiyada uşul nerse aytılgandygy kelip atat. Demek bilip koygula annahu yahsulu qiyamu hadihi layali uşul tündör misalı ayık ayttın tünü, leyletun nismi Şabandın tünü, jana dagı başka tündördü adam balası tünü menen ibadat kılıp ötse bul mustahab amal bolup esептелет дейт, nafil bolup esептелет. Jana jekeçe har kim jekeçe özünçө ötöş kerek. Atayın min gayri adedin mahsusun atayın bir belgilengen bir reketler, bir atayın bir belgilengen bir ibadatlar yok. Koldan gelgen ibadatыңды kılıp tünü menen ötkörseң bolot deyit. Misalı Kur'an okup, hadis okup, je hadis okup, je Kur'an okup, je tasbih aytıp, je Allah'a sana aytıp, je Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavattарды aytıp ötkörse bolu beret deyit.